Biyag ti tao. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka mo. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat nga min ti anak ta. Di na kaya ti pa'y diso. Nyamot ten. Labambanog da tao naggapo iti construction. Siyak pa'y latag luto mag. Adda ka lang arudin iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus! No amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken, agaw-awer. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbagken ka! Wen! Huston! Nangabak ka, Angeling! Ay, makaumamot ti kastoy. Nakaluslus siya nga pa yan nagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahwak. Anya? Kit kasalon da nakta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta! Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga ura niya pa'y ti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangput, Jeline? Apay aya, nag-overtime kami nga rod. Imposible mo daytan Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya ko maita. Napan kami madla nagpasyal ka dagiti kakadwak Kasla kalabalasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tadda kumamot ipangkuam ka dagiti. Apo, nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Ay kasano nga itag ko ti suldokin ka. Dagiti la pagpapintas mo ti kagatahan. Maibos mo tatagos ti kwarta. Ay na, agulimag kan. Sana tila ibagbagam. Tiket di ko nam talaga nga imot ka. Sana nga imot. Aklunam ka din, June. Imot ka nga asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas iti agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay, tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa kala umawag mo. Apay? Awanan pa kibiyangam itanak mo? Isungarod ngayon mawag akta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na kon, tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayin tapat lang agapa. Isungag sinatalangan. Apay, ti ko na nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan, agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron na. Mawan problema kanyak. Tauray siya. Naumaak mo laking kuanan. San kami ngagkaalaan, nana? Ay, aniyan. Nasurukla makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pa'y langaraod no kasta mo lagayam taramidin yaw.
Diyak mo't ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, anak. Nangato ti pride na. Di nakayat, ti agpasakop kanya nga asawa na. Iso baybay ako, awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan mo tin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam nana. Anusan nyo pa ilang arungaw awirin ti anak miya. Tada kayo matla ti makatulong kada kami. Nala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awir. Diyon kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jail lugar da bay ako. Intag trabaho dyan. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga min ti agency may itikadwa mi. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Kin nabiskad pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam di construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa di gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Kung napintas di agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Kasladyak mapanawan ti anak ko anggal. Mayadayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang ah. Medyo may kawa ka lang, di tamo. May irwam mo tumilang. Saan ba problema ang tipag na idam? Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa rin bag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko me. Saan mi abaybayan, Junay? Agyamanak na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuan ti anak ko. Isuada kayon at ipangibatsakan ko na. Wun, alaagan anos ka barok. Awanan ni Jilin nga anak me. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Ngun nga rod ngam paybayaan nyo na lang. Nonya tikat na aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daduma, madandanagan nakmut barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mat siguro na lang. Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito eh. Oh, anya? Kumusta ti umunang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay amo tar aramidag. Mayroam kan tumalang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Amo mo tin tar aramidag. Tayo surok mo tin kang kasaan. Wananggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mo tan itain ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito eh. Taguray ako ni taxi dito eh. Agyamanak, Manong guard, ha? Alam na ito eh. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Kunan yaman na. Alaam kit din. Manumot la to'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang. Agyaman na karod ha. Ada taxi. Sige ano na. Siya kunti mangipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman nak Manong guard. Thank you, Manong guard. Bye. Bye! Magpintas matanday siya babae. Agsinumbangir ti dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na. Adawalit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natin nagsama tayo siya babae. Diyak mo no si Potan no iso tinakatin na giti dayto. Kita man.
Amangan mo't no, adda ay di na. Ha? Adda ay di dito eh. Iso na ito eh, siya babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Dinasayat. Awaga kadagosan. Ala, thank you at talaga, Manong Guard. Juni, tinagan ko, ading. Agyaman nak, Manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si Katina Kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na, ading. Ay, sumrag ka pa'y, Ag merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaw mo na, ading. Pakawanan na kumaani. Ngam, kabayatan ti panagkuyukuyog ta. Na-develop direk nakin ka. Ha? Iso na ding itak. No ibagak nga. Agayata kon ken ka. Ani. Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Ha? Agayatak matankan ka. Agyaw man na ka ni. Pinaragsak na kitikas taunan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan man, nala? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagatpay. Ay, madlaw mo, titilangan na nagagat. Kaano nga, iti pa nagkasaryaw. Agsimpa kayo kitday, tapno maada, anak mo iti apukaw. Ola ni nanang. Kwa. Agmay-may sa ngamin nga anak ni itiday di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, takaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang. Tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab ba si ni Juni? Napauli magkamangag paison Barok. Ang gusto lang dya imbagak, saan aya? Agsimpa kayo kitday, taditan tumet lang titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikid ka, balikid. Saan ka makatulog? Higam mo man yung taladawan, Genovia. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka kang kwaranan niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong kinani. Hanggang at parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa Uncle, talo talaga ngay ayatin na ka Genovia. Maawat natin na balabas mo. Iso may mayat mo lang, no agbaling ka nga honest kini Ane. Di ka agilimod king kwa na, Junay. Oh, Juni. Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kayat ko nga ipudnugan ka? Ha? Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnugan ka. Nga mabutangak. Tamang ano, panawan na. Anyat kayat mo asawan? Pakawalan na ko mano, nagilimatakan ka. Yung, hata nasawak. Yung nabayagan na nagsina kami. Kat adda may isang anak mi. Anya?
pakawanan nak. No ita lang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sapay ko ma, tasan ka ako mayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid, umuna akon. Ha? Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kay at karakan. Awatan, tigasat mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gambabay akas chay. Ala, lipate mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilit ti bagim keng kuana. Nasakitan laki di dayjay. Tati amuna, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimad akin kuana. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagananom ngay ti ulbud a lalaki. Kanuray nagsina da iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nana. Nasakit ti panangisina kun ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanya, nana. Ha! Jilin, anak ko! Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirumbang ako musta at taape akas tamad tan tilangam. Ape nagkutong ka, kankaslag ka, kapsot ka. Ay, sobrang ka mapay. Agyaman ak, nanang. Nuda kami nasaya at kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos ka na kami. Ape nagkutong kamutan anak ko. Kan bimakit kamutan iti kasta unay. Kan ngimisit ka pa yun. At nadagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak, umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. Anya? Apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. Na pinaybayan kayo iti anak ko. Ay. Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. Ay, nalaalala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat kay ti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin ah. Tapno agimbagkan anak ko. Kumusta ka, Angeline? Putnugayang managkutong kan. Tandang di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Johnny. Naimbagmantas si marungkar ka. Sa anak lang ang may sumarungkar. Dito'y akong balay na nanang ngagnaet, Jilin. Ha? Kahit ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Johnny. Adan taning tibiyag ko. Saan? Di ka agsaw iti kasta. Agimbag ka ba'y? Awanan. Nakapsut ako. Nasaya at may ka. Makapagkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti aming tinilanak. Isu at imon binsa-binsahin ngay baka. Tamabanog ka lagag sao. Basta siyak. Napakawan kan. Kan, asan la si ka tinakaarami ti basol. Ura siyak. Tabayat ti gawan mo.
nakirelasyon ako dito sa bali. Isa pa kawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na ikin kajilin. Nakumatasaan ta ang nagsinsina. Nalabit. Sana kastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basol ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babae man lang, iti panangasikaso ken ka. Maiparinlak, tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jilin. Ay, ayatan ka mat, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Inton, awanak ton. Pawanin ni Jilin, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiitla anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo at agusan. Nagsakit. Di pa parang mandalak yun, nanay. Masapon nga klunan tayo, di amin. Kat di pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi pa kan tayo kan kwa na nanang. Biyag, di tao. Mga sawa mo kanon ni Gurio akasinsin mo, James, anak kaw. Kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya. Lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa da jay ko lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinaka mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ay ko saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Manong Guryo? Nagamit kayo magayaman. Insan. Ayun, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Nasayam na tipag. Ipag ko na. Padamag ko ang kalay sa kayo iti mabiit. Insan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ay ko naman ang. Nasayat mo ta. Ta nakalagip ka mo lamang asawa. Huwag mo tayo insan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dali. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo tinti kas tatawon kay. Di pa ila job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga uray bumakitan na balasang. Ure pintas namin a pintas. Di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay.
Dakkelan ti tiyan mo. Wan nga rod nanang, marigatanak pa yan nga umangas no daduma, gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatanak amag na. Ala, sana bale, taypas gay bunton ti apo ko'k balasang ko. At danton anak yo ka ni James nga anak ko. Masigugmat ka dyan asawa man niya, Insan James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italang agsigog ni bakit. Ay kat mayata, Insan. At tanton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manaw. Bumakitin di asawa. Awan rin, sana makaanak dayjay. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin nga. Nauray di ta madani ti anak. No saan ta maparamuran ni ta anak, aklunan ta. Anya nga rugnay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak pa'y guryo. Huwag nga ron bakay. Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan. Anay ko, nagsakit na yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay sus, patib ka rin ti pakinakam mo dalay. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga lak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, ngangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Iso pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Hala, napigsa akpay mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading itakiti na pagtingda asawam, James. Agam anak manong guryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong guryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mamangasawa. Mangasawa ka pa Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulam mo ti kanuan saan.
Saan itag nanayon kat adda iti putir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko, adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot, adi nanto aramidin ti kasta. Kat may sa, an mong ti asawa, no di na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kin tininsan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa, ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. Adda di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di ka mat na ipaayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinin nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang masapul a dubyak tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga binan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa amat ti hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga rod manang rod. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin di ta bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta atawon na. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog ti biyag na ipag. Iso apat check at tumawid akmat kadananang. At idugto mo ti biyag ko. Agluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi tan? Pangaldawak pa ilang dahito, manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, nagladawon nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yaw. Uwan nga ron. Baka pa ikaw ang matikaawan dahi dinanang. Udak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tangay isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga, manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, hindi na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manin. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi iti asawak. Naragsak kami lataban. No siyak. Saan nga agbalin ti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Pangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid dahi tayo san. Patpat gag unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nun to nga ron, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryola ka, ingkang digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pasalubong. Siga ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos eh. Tas sa tamanganin, bakit? Roda bakit? Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wen lakay, adtoy. Ado ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala iti lako adida bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtada dahi ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang tayo di dahito eh.
Naragsakak. Tauray awan anak ta. Mayat lakta. Tilinangin ta. Gapu tagin inayat talakay. Gawit ka, Manong Guryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasaon bakit ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan teramid yung agasawa, Manong Guryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngam awan mat mako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, tigang runahan ng inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritahan insan? Agam sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di atingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayaw. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Iso nga gabroda. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti ti pangipakatak iti inadal ko. Ay ket makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No, ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wan tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Adwa ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kang agawin. Asino? Di foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samet. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umuwi kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyam anak. Nala, mangan kalaang bayaw. Di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agyam anak, tayo librida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Ngam kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang at kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agululaw ka bayaw. Huwag nga ron. Ngam awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. Sana kaskada kayo. Ano adarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot ganting bagak iti. Pudno nga da anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man ngagbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, minsan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balay ka. Kung di mo katulong kat di na kayat. Anya? Iso nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan,
No, na may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo dyan balay, no kaya't mo tiyad na kasarsarita na. Un manong. Talaga kasta teramidak. Makikaarubar lata na. Tapno dalat na makasarsaritak. Sorry May palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan day ta. Mababay nak ngamin. Gapo ka na gijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayaw. Baka din natin anak mo. Panawan ng tulak tati dadakil na. Ta siyempre, bang bukol mo't itibukod na pamilya. Malaing san, di mo na ayin ti bagay. Agda kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag, di balay may. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyang, di tao. Sheila, ag-overtime ka din? Ibagbaga nga min ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Nagkari tayo kada manong ria sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da dayjay kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takasaok ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Kani, marik na akong tibanog ko. Cheers! Para ka nagito ka barbaro, akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kan dagiti daduma pay. Adapay dita ni Maria, Hello, Syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka mat gayam manong Nestor. Ala, ingka kiti mangala iti kanamon. Saan atila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Asino ti kadwayo asim mangpod, daddy? Di ka natagari, anak. Wen, nanya ti makitam. Di may ibagbagay ti sa balay. Ha? Isong ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae dito, wen. Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni daddy, lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na ken ka. Adda nga mininsang put na babae ijay balay. Kat maturog iti silag da daddy kan mami. Anya? Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbaga ti apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimod mo. Kas na kun konsinti mo, day manugang mo, no kas na. Lakay. Nagpuskol kit di ti pa nagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na mo ta nagkalay siya. Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad, no maamuan na tar-aramiden ti asawa na. Basta ibagam. No di mo kayat nga ibaga, siyak timang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramiden ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni boss kan ka? Wen, umakarak to iji bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko dahi iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usarat. Mabaling ka di akadwa anak, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad.
Naimbag no adda kadwak, tanaturada. Adupay matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan, agoti Ala nga rod, saan na bali? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Makisango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito eh. Ay kaya ba nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magano ti tao. Wen nga rod Ay, anda ka ti overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito eh. Kasta ka di? Una, kadwaag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay Manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mat day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Wen, pasig a US products na ito eh. Dito'y kami nga gat-gatang karagiti dadumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayo tamangan. O sige Manong, intangarad agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti menu, mangkita ka iti kahit mo kanan. Kaya hindi ka matanagan, tapos siya timang bayad. Ha? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema, basit laban nagdayta. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dag ito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? Sige, tendak nga roda na gorder. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakder gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di, Mano. Ay, mabit laan. Inak pa'y agsian. Urayan kan tulatan ijerwal. O sige, tendak mo bayan. Agita tanto ni Jirwar. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Aksang sangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Anyalangan ti pampanunutan na kiti makakita ka na kami. Masit kak man. O Maria, anyat mapaspasama ka. Aping aksang sangit ka. Anta ka din nasakit iti bagim? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan ba ingarman? Nangyawid ka na iti babae ama si ko iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan Sheila. Sa anak ama bisi. Ay na, saan ka kumapapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agpatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asawa. Awan mat nagbasulak. Ngam no apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipato mo. Sheila. Mala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaiso na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi mangagkuti sa ibok na. Pinaayaban da kiti office itay. Dinamag da, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako na tipod no. May papaniti naramid nila kain na. Uwan manong Nestor. Mawatan mat siguro ni Maria na imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan dakan kwa na.
Nanang, umay ko kumalahan ti anak ko. Ladingit. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo, Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramita. Pakawanan da ko ma, nanang. Saan asyak ti pagkintawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitak, Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwa na hindi kalban. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina dagiti dadakkel na. Pagan alom nga iti kasya manugang, ang balin na akalbaryo ti biyag di anak ta, no di na sinaan na jay. Un nga ruda. Iso adi mo palubusan di apo ko ta, no umay alaan di amana, bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito dinner party ti kumpanya. Talo nga aldawan nga absent ka iti trabaho tayo. Wan nga rod. Ay, nakapagpanunot ako. Kan limang antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakan tiyo. Awan na nyaman na. Ay, un kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, oh. Kasauna ka kano. Alang nga rod, friend. Kainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti baga na kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa, rungyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo tindigat. Uminom tayo kit di. Uray kasag paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolok ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mahitulod ka ni Maria. Ala, amangan o damot dakas nga ramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kit di makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man iti sauna. Manipod nag-winter. Jak pa'y nagling at apulos. Win ang friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mat. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mo't den ajak na kimismisa. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato'y iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito eh. Win friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi atalagan, friend? Amo matang, sabali ti kaugalyan da dito eh. Win friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman man yan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyong? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pet iti sa bali a babae ije balay. Angam, kasanon nga no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsina da kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti amati sikog na. Awan mabalin na, tasaan kami mata nagkasal.
Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kaya. Ay, Kat no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak unayin kada kayo. Kasta kami, ba't kan ka anak ka o? Wala Kan na. pagyamanan may kini Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Una nang, ayun gayang tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano makasarita ni Arman. Sige tatang, kasaritak ni Arman iti maudi agundaway. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakidawon nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry anak, takas to iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ije abroad, anak ko. Basta saya atam ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbaga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria. Ada. Itay pa nga urayan na ka. Ala, sumrak ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat na. Pagsaritaan ta iti nasaya at ito eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka din na po kawanti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasin ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Ah, Kat saanin nga agbaliw ti pangadang ko. no kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyo, manipod abroad. Umay nakidawan ti pammalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan. Iso asapay ko mata maaklon mo dahil. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Ang pangasim ko ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinunak. Nakapangidang akan. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasya kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ah, Ngam di mo mabalin ayang with no awan pamalubos ko. anya. Ken pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam kuma iti napod mo. Ken kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Ta oras sa nadadaal, narigatan amay subli dayta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin.
Biyag ti tao. Oh, apay akas na tila nga masimang patlakay. Apay aya, pagdamdamagan ka. Naikata kay ti trabaho, bakit? Anya? Iti kinado ti mabalinda nga ikaten. Siyak pa ilatin ikat damit. Ay, kasano nga roditan? Mangsapolak iti sabali apang gadak. Agdamagak tuman ka ni Paritino. Barang addaam muna apakitrabahuan. Ay, rumbang laang lakay. Nas ka namang sapul ka adagos. Amo mata kasapulan tayo unay ti kwarta ita. Nang runa kat agad adalan ti inauna nga anak ta. Apay nga, yasikapay lang ti inikat da, pare. Diyan ka mo pare. Amumutin na gidya katrabahuak. Nagado ti sip-sip kadakwada. Sa bagay, naitati sana nasayaat nga aramid, ti may sa pangtrabahuan. Iso ngay maya pare. Tadamagan ka kuma. No adda mo mamabalin na pakitrabahuan. Anda no kayat mo, mapan kay jaya nila kay Pedring. Agsapsapon kami, ti regular nga trabaho iti farm da. Kastaya. Wan pare, iso ano interesado ka, in ka makisaritakin ko na. Saan mo tako ripot nila kay Pedring? Iso masigurado, nga umdas para ken ka, ti pasweldo na. Agyaman ako na pare ha. Mapanak man nga rod ita. Damagak nila kay Pedring. O anya, kumusta? Nagsarita kayo ka din kanila kay Pedring? Wan bakit? Mangrogi ako ninton bigat. Ay, naimbag man, tawan pa'y tinabirukan na kadwana ko may farm na. Wan nga rod. Kan naimbag. Tanaibaga adagos ni Paritino. Ay, naimbag lakit din. Kunakla no mapadasan tayo mutan ti mabisinan. Ay, jakmat itulok detan bakit? Iso apagyaman ha. Taadda nila kay Pedring at pakitrabahuak. Kumusta nga, iti panagtrabahom kanila kay Pedring, pare? Metla tamat. Iso na lang ta. Ay, Apay nga sinay ka. uray ka sa no tigagat kong agtrabaho kan ko na. Kurang matimat-mat gadak. Nang runa, gatsak lang tagtrabaho. Saan mo ta makatrabaho ni Kumarem? Tagaw, awir ka dagiti anak mi. Kasta talaga tibiyag, pare. Anda kumamot pag sideline-an, tag sideline up. Oo na yan nagagat da ita. Una, anya nga rod. Katadamot nga rod, pamilya na taon. Siga mo ti masabat ko, Sandra. Naggapuam nga eh. Nagapuak man ijay turod, ading ko. Turod. Anya nga itinaramid mo, Ijay. As usual, nagaraamidak iti content ko. Content? Imbag lang nga da i-post ko manen iti page ko, Imbag lang nga umdas nga igatang iti abasto. Kaya't mo asawan, kumit kita ka ni tikasta? Wen kabsat, iso apadasam mo tan. Ha? Awan dakes na no ipadas mo mat. Anya ti amom ngay, no agbum mat no bilang laang. Iso apadasam mo. Oh, anya na imot mo lakay. Ginatang ko Ijay ili, bakit? Usarak man, nga groging agblad. Vlog? Win, padasag, tikas iter aramida ni Sandra. Isugayam ti source of income na. Anya? At damat inaramid ko na page ko. Dito lagi pusin ti aramidak. At damat din sumagmamano a followers ko. Iso mauawis mo tiriknak nga ituloy ko. Tabarang agmilagraw. May kawan na. Awan dakes na. Nasayaat mo, tanapanunot mo day talakay. Nabuyak ti vlogs ni Carlo itay. Ni Carlo nga asawa ni Rica ti bagbagam lakay. Wine bakay. Agvo-vlog mo tanaya. Wine. Adumot tayo ti agboy-boy at ti vlogs na. Sa pala ko maata agtultuloy na itay. Hindi sana mabayag kat kumita mo tayo. Naikawa na. Ay biro kag tumama. Tabuya agtaw. Isupaya may nayon abuse na. Un bakay. Suportaran tayo ni Carlo. Saan lang nga para ti bagina. No di kat para ti pamilya na. Opo. Congrats pare ko. Apay pare, kung congrats ka matan. Congrats ko nak Ta umado ti followers kan views mo iti social media. Oh, siga kay dimot pare. Kita kan samot kan pare. Ang tamot ba set? Umdas nga igatang iti kape. Tay taman. Bilibakan ka.
Makaliw-liwang kami nagiti ipupos mo. Iso ti kaya to giti viewers. Ay, uwan pare. Iso pagyamanak mo ni Sandra. Gabuta inawis na kamang rugi. Un pare, iso itultuloy mo rin tarinog yan. Masigurado, dakil ti maitulong ti panag-vlog mo, iti pamilyam. Pagyamanak pare. Nagasat ka, Carlo Barao. Tata? Manula nga bulan ti napalabas, manipo di tinang rugi ka nga vlog. Kumikita ka mo tayo. Uwan nga ron tata. Kinapod no na, Jack mo't expectarin nga agbum ti vlog ko. Yala, itultuloy mo na ita para iti pamilyam. Agyamanak iti encouragement yo tata. Awan na yaman na Barao. I am your number 1 fan. Agyamanak, tata. Naimbag ka pa'y. Baro ka na yun dagiti idea ay upload mo. Si kakit di man, saan mat? Buy-buyak dagiti pupus mo. Ay, ikanak man iti idea. Idea? Day talagayam. Umay kanto ije balay kabsat, ikan ka ita idea. Sigurado ka? Ay, agyaman na kapsat Awan anyaman na. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. O sige, umayak to ijayan nyo kapsat. Tani, awan mo tin mapanunot kong i-upload. Manumutin nga daw nga awan in-upload ko. Gaputa, awan magkangarod idea ko. Awan parikot iti dayta. No idea laang, ado ti idea. Ah? Suportaran ka, kabsat. Ni, aldawan lakay. Di ka kadima pa nagtrabaho ita? Ay, saan ba kad? Aginanak, mamay. Agina na. Apay, nagpakada ka kini Tata Pedre nga saan ka mapan ijay? Uri sa anak nga agpakada, ayos laeng, awan parikot. Ikatinak ikatinak. Ha? Norarigan kat saan nakasapulan nga agtrabaho akpay kenkwana. Sobrang tikit kita iti panagva-vlog ko. Ay nasaan kumamata kasta alakay. Rumbang lang agpakumbaba kalata. Oho. Ngamin, no saan ka nag-vlog, aging kay ta, no mano ti matmat gadam iti farm ni Tata Pedring, isulat ta. Ni, anya litang ibagbaga mo? Lakay, kasi tinakunak, nasken nga agpakumbaba kalata. Di mo itulok abaliwan ti kwarta ti ugali kan kinataom. Nagadungay bagbagam. Makauma. Amom lakay, ato ti mangibagbaga alimas tong kanumatan ni Carlo. Ha? Wun, san lamay sawon no dwati nang ibaga kanyak. Apay ka na ba kahit? At dapay ko nagkuna kanyak. Asinong batan na kano ni Pedreng gapula ang tainungtan na. Tasaan kano ang nagpakada asan ngagtrabaho. Anya? Jak ninamnama ngagbalbaliw ni Carlo. Intulok na mo na binaliwan ti kwarta ti kinatao na. Oo na yan ni Carlo. Sana nasaya at kas niya nga raramidan na. Panagpakumbaba kumalata ti kang runaan. Saan ko mga paituray tan yaman na kinabaknang. Napanak na ki birthday di Rabi, jayan ni pare Gary. Di ka pati may pare? Sika kid di mat. Among matadya kon umat atindar iti kasta pasken. Ha? Ay na, numapanang iti pasken. Mamapan lang makipangan. Oh, sana rin. Anya? No kayat ko timangan pare. Di mapanak langan gumatang tasya kong taglutaw. Kabalak mati gumatang iti anyaman ak klas iti makan. Ha? Puno ti bagbagak. Makan man wano anyaman di ta agamit. Kabalak agatangan itan. Anya? Iso adya kon mapan iti anyaman na pasken. Ulitek pare. Kabalak ti gumatang iti anyaman a foods. Ay na, nakagatang kabugaya mo ni Tibaro alugan mo, Carlo. Wala na. No ti panagkunayo ket saan ko akabailan ti gumatang tilugan. Ay, nagbidot kayo. Ha? Uray mano alugan Kabalak agatangan. Na, apay ngaya kasta mo tanti pa nagsasaom. Saan kumamot kasta, abarok? Nagadungay bagbagayo manin. Panawan dak man dito, itawan oras ko makisarita itikas kada kayo. Ha? Ay, awano na talaga. Nagbaliwan ni Carlo. Saan na kasi tisigod nga muna pa'y tagpakumbaba. Wala ron ba kahit? Saan pa yun ang makasarita ay tinasayaat? Jak magustuhan ti ugali na ita. Ianfalok man langan. Jak kayat ti pan nakisarita na kanya kitay. Uray siyak.
Hindi na minsan pa nga aldaw nga inyan falawk. Nasairak kami, iti panagsasaw na. Hindi na minsan na nagsabat kami. Una yun, Dayjay, Carlo. Nag-vlog lang, namin pinsan mo na nagbaliw ti ugali na. Limastog na roday. Isaw tayo tao asa narumbang nga bumaknang. Nga po na mangibadlig may. Kurang nalagan nga ibaga na akabalan na bayadan ti biyag ti tao. Baybay amon lakay. Sapay kumaata makamiris tumot laeng. Imbag ta nagsabat na, kabsat. Chatak at chat kan ka, ngam di ka mat-agrep-reply. Amumot tayo na busy ka kanayon. Awan panawan ko nga reply. Nang runa, no saan mo nga importante? Anya? Anyaya, ti chat mo kanya. Kwa, adala ang matjay isan ko kan ka nga idea. Aramidam a content mo iti vlogs mo. Unay kamutay. Awan na. Diyak ka sa pulan ng dagiti idea nga ititid mo. Anya? No bilang man adda pa'y idea, ay kat aramidam lata content mo na. Uno saan itid mo latan iti sa bali a vlogger. Apay ngay akas na kamutan nga agsasao, Carlo. Saan kumamot akas taa? Adulakid nga bagbagam. Imbagak lang aro na diyak ka sa pulan ti idea. Ado ti mabalin ko apagalaan iti idea asaan la sika. Ken may sa kabaylak ti agbayad. Saan ko apagtatak kunan dagita? Kung naklakit din mo siya klang tinagaramidan ni Pare Carlo iti kasta. Naramid na paigayam kit ka. Katuan. Urayak lang na bainan iti kastingin bagana. Awanan na talaga. Namimpinsan na nagbaliw ni Carlo. Sipod ng rugi nga vlog. Un nga rod, di nalakit pinanunot nga uray kaskasano kat adamot na itulong ko kankwana. Nang ro na iti vlogs na. Imbagam kumakin ko na parang agnakam. Bay amon, addan tulat tamot andaw na. Makapasair itirik na. Nagkakwarta lang ang gapo iti vlogging kat limas tumutin. Kung nga ron, nagngatumot ti pa nagkitkita na iti bagina. Adun ti tattao at tinagtagibasit na. Iso apan sinam ka di ti page na. Bumababa ti views na. Kasta, Wen, nakitak idi na minsan nga aldaw. sa bagay, awan pagtungpalan ti tao analastog ken pangas no sana bumaba. Oh, apay akas na tilangam. Kas laburido ka lakay. Kit-kitam lang aron nga aburido ako, damagan pa lahat. Apay aya. Bungos basit nga ro dagiti views ko. Basitan dagiti agbuy-buy iti vlog ko. Kanak sayan pa iti followers ko. Katanya pa'y latnam na maam ngay. Iti kasta nga ugalim talaga bumabati views mo. Adun tinapasakitam. Nasair da. Iso ngay nga follow dakan. Anya? Ay na, uray siya nga asawam, jak magustuhan ti kasta nga ugalim. Saan ka matasigo da kastakot? Ha? Nagbaliw ka laang idi kumitkita kan iti vlogs mo. Iso ngayos lang ang kanyak no bumabati views mo. Barang mangrik na kamat, Carlo. Oh, si kamot gayam, kabsat Carlo. Itaman pa niya may ka dito ba ngay? Uwan kapsat. Imayak, tada na patag nga ipagakan ka. Ha? Pasensya ka kuman kadagiti na isa-usawang ko. Naglablabos sakit pa nagsasahok. Iso nga mo ka nasahir ko tiriknam. Nasaya at na panunot mo dito. Naamiris ko amin na bidot. Kan panaglablabos. Dagiti imbagbagak ide. Bimabapay kid din ti views ko. Kan makmaksayan ti followers ko. Imadupay kid di ti bashers ko. Ado ti agkumkomen. Iti sana nasayahat kontra kanyak. Angam, amok aga po dayta iti sana nasayahat nga aramid ko. May salang ti kayat asawan dayta. Amo dagiti followers mo ti saan anasayaat nga aramidam iti padam a tao. Ngam nasayaat tan naamiris mo ti panaglablabos mo. Uwan kabsat, naamiris ko amin dagita. Kat nakasagana nga agbalew para iti pamilyak. Dahito, iti tandaanam, Carlo. Tata, Sa kubayan ang rugi kay ti panag-vlog mo. Napadas mo amin arigat ti panagbiag. Blessing dahi ta para kan ka. Nagro na ti pamilyam. Banag, asa narumbang ay panakil. Wano aramatem mangibabay ti pada matao. ha? Ti panagbalin asikat.
Saan ko maanumakil ti ulaw? Kung saan ang umato ti panagkita na iti bagina? Rumbang, ang napakumbabalata. Pakawanan nak tata. Aklo na ka nagbidotak. Aklo na. Ngayon tulok ko abaliwan, ti kwarta, ti ugalik. Nasaya at lukasta. Kahit sapal ako ba, tasaan mo nga aramidan lang iti banag apakasairan tirik na ti sabali ang tao. Ikarik tata. Agbalbali ba kon? Uray dagiti sigud agagayam ko. Kat likliklikan ta kon gapo iti ugalik. Mala. Adalkin ka na ita, Carlo. Awan na saya at apagtungpalan tinapangas. Tandaan ang na ita, baraw. Yamanam tanyaman a bendisyon asumang bay iti biyag mo. Di mo aramatan day ta amang tagibasit iti pada matao. Tawan tinasayat ngait den ti kinapangas ken kinapalangguan. Alaga ngayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless! Biyag. Ti tao. Kurang day 20 yung akwartak, nanang. Anya, kurangan pa'y laday ta. Ito yan at. Inayon mo iti kwartam. Thank you, tatang. Iso love na love ka kat. Tasan ka na imo, tatang. Yala, mapan ka nga rudan anak. Tama ka numala daw ka. O sige, mapanak nga ro din, tatang. Nanang. Andring, spoiled ang madlaunay ti anak na. Mairwam iti dakkel a kwarta, gapo iti aramidam. Bakit? Kakaiso na nga anak ta ni Vina. Pasat ti panangipatid ko ken kuana ti aramidag. Wen ngam saan nga ta ma-spoiled launay ni Vina, gapo kan ka lakay. Saan? Danag mon aya. Nanakam di anak ta. Patsya ka di nagundawayan ti ginasaya at taan naganak na. I love you, Vina. I love you too, Alfie. Sapay ko mata di nagtulukwen. Mabalin ka din nga ramidag ti kasta. Kat si kalati ayayatek. Si kati kayat kong asawaan. Kasanon nagsikukak. Agad agsikog kalata. Ready ka nga agbalin nga ama? Wana, takdiran ta, Vina. Ay, Mayat kit di Tapno adan pang tenglakkan ka. Napintas ka, Vina. Kinapudno na mabutbutang nga. Ang mga naisukat na. awan tirong ba nga pagputngam. Tasi kalaang ti ay ayatak. Kasta akmat kan ka. Apay anarabyan ka si Mang Pat Vina. Nag-research siya kiti library, nanang. Sigurado ka? Uwan, nanang. Ala, sumrakan. Ganda ni inal daw ang marabyan ka. Maudin da ito'y apanagawid mo itinaladaw, ha? Nag-research siya nga ron. Anya kayo matan. Ha? Didak pa'y mawawatan man. Vina, mabit lang! Di na kun inkas kaso. Talagang adda sa bali nga ugali ti anak ko. Lakay, namin ano anakitak ti panagbakbakwar ti anak ta. Madanak anak, Ha? Apay ayam pa kay? adda atap ko. Amangan numasikog ti anak ta. Anya? Tinat-atapon mo. Overthinking ka man ako na akon. Bakit? Saan ka di akas ta? Sa bali nga rod parparit na kanya. Dakkel, ti panagtalag ko iti anak ta. Nagkari, adi pala makinumnubyo. Taadal, ti pangpangruna na. Ibagam tagpaiso kanyak, Vina. Masikog ka kadi. Saan mo't, nanang? Agpudno ka kunak man. Anya kumangay tipudnog katawan mo't. Sa anak mo't amasikog. Oh, aglangan ka iti klase mita. Ha? Apay? Basta aglangan ka, tagda pa pananta. Makita mo, pudno ti atap ko, Vina. Masikog ka.
Sorry, Nanang. Asino ti amatisikog mo? Ekwa. Jay may sa akaadalak, Nanang. Ano? Kasano da ito yan? Fourth year high school kayo pa'y laang. Ay na, unay kamatan, na anak ko. Sorry, Nanang. Nagayatak laang mat. Ngam ubing ka unay, anak ko. Di ka na nagpampanunot matan. Saan da kami kumapagsinaan ni ti boyfriend ko, Nanang? Ay-ayatak tinobyo. Bingpay Davi na kan Alfie, tapno pagasawaan tayo ida. Huwag nga raw na. Ngayon kasalungatan. Masikugan ti anak may. Pagadalan tayo pa ida, kat intun makaturpos da, sa tayo ito ida pagkasaran. Ang kasanon ti anak ko, kapsat. Masikugan. Kasano nga ro da makalpas da iti panagadal da, nagdanadan, alaman. Kaya namang ano agsasarunon to, dagiti anak da, nagdanada. Ha? Ang Lakay, di mon ipilit ti kayat mo. Kabsat, no kasta ti kunam, awan maaramidan mi. Ngam denggan tayo kumano anya mo timako na dagiti upin. Nanang, tatang, jak kayat nga agsina kami itinobyo. Ora siya, isuwa please tatang. Agdan na kami ka ni Vina. Saan nga ro da mabalin? Apay di ka makaawat, Alfie. Basta, kahit kung agdan na kami ka ni Vina, saan na mabalin ko na? Di mo ipilit, di kayat mo. Vina, agriin kan, aldawan. Vina! Awan mati anak ko dito silid na. Nakalukat ti cabinet na. Awan dagiti kawas na dito eh. Lakay, awan ti anak tayo ti silid na. Anya, napananangay. Tsaka mo, awanin dagiti kawas na. Ang iya. Kapsat, adda ka dito iti anak ko. Awanin dagiti kawus na. Pimanaw ti anak ko. Ha? Ni, awan dito'y kapsat. No kasta pati ti anak mo nagtalaw man. Ay, wan, kat amo, no dito iti ayan na. Kinapuno na. Pati ti anak mi nagtalaw. Anya? So nga, burido kami iti asawa. Kasangsangpot mila ng sapol kan kuha nang awan na sapulan may. Oh, kasano da ito yan? Ay, basol ti anak yun da ito eh. Sinulisog ng tumot ngamin ti anak ko. Kabsat, saan kumamat akas tayo pa nagsasaom? Awan kumamat ti pabasulan tayo. Taagpada nga agin inayat dagiti uping. Basta basol ti anak yun da ito eh. Sinulisog na ti anak ko. Huh. Bastos na dya tao ah. Ala, bye-bye amon lakay. Dito'y ti imbaga tinagdamagan talakay. Dito'y ti numero ti balay. Ala, agtuktuktan. Adda kumati anak ta dito eh. Oh, anak ko, agyaman akta nakita dakan. Agawid tayon. Nanang, jak kayat ti agawid. Naragsak kami ka ni Alfie dito eh. Isa palubusan da kami kumanagdan na. Umanaw tayo niti pag-abangan nyo. Tas sumapul tayo tinapimpinta sa pagnaadat nyo. Agpaiso, tatang? Lakay, apay akas tamot ng ibagbagam. Bakit? Palugudan tayo daan. Ito tamti kayat da. Ta narigrigat no pagsinaan tayo da. Amangan no agaramid na pa iti dakas. O alavi na. Ibagam ka ni Alfie. Tap umanaw kayo nito'y. Magsapol tayo iti sa balya pagnaadan nyo. Tano ije balay. Sigurado, ariribukan na kayo ti inan ni Alfie. Iso nga aglamang kayo, anak ko. Tigunam, saan ka masapulan, Alfie? Ha? Tatang? Talaga akong sintidor dagiti dadakil tinubyam. Ha? Agawitan! Jack kayat? No di mo kaya ti agawid, isardang ka timangtad iti allowance mo. Agsardang kamutan nga eskwela. Anya? Isong agpili ka. Ni Vina, wano adal. Ni Vina ti pilyat, tatang. Kasanungay.
Saan kan nga ag-eskwela? Kapilitan Tadinak mo tin ikan ni tatang iti kwarta kapagadal ko. Sapay masadsadutak mo din nga ag-eskwela. Agtuloy ka Tadadanan kan tatang mo amang paadal kan ka. Sayang. Nagrigat. Marigrigatan akon. Makapasadut na talaga. Masadut ako nga ag-eskwela, tatang. Nagrigat mo ti ag-eskwela nga ada baby na. Sayang ti panagadal mo, nagsardeng ka. Adda kami mo't kaninanang mo, ang mga awir iti anak mo. Basta man jakon. Nabannog akon. Jakon mayulot ti ag-eskwela. Anya. Tagay saan na kayat ni Vina at ag-eskwela. Sikat ipagtuluyan mi nga agadal, Alfie. Agpaiso tatang? Uy, basta igad mo ti agadal, way. Un tatang, ikarik. Di nakmut nga minon kaya't apagadalan ni tatang ko. Tanaupay ka no, gapo iti inaramid ko. Bayan, nakamin, ti imang paadal ken ka. Alfie, agpa-share tayo man mo ti anak ta. Agrevyo kita. Pasensya busy Amumbat nga umadanin ti panagturpos ko. Kastala ka na yun nun. Awan oras mon kada kami iti anak ta. Maawatam kumamat Syakla ka na yun nun ti mga awat kan ka. Manjakon, nabannog akon. Papanam, kat graduation di asawam itavi na. Ada importante apapanak nanang. Jak baka daray ti graduation na. Anya? Ikuyog yun ti anak mi. Tada kayon ti mapan iti graduation na. Ada importante apapanak. Kablawan na ka, Barok. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Congratulations, Alfie. Agamanak nanang, tatang. Ay, ayan ni Vina. Kuha. Adda na panan na, Barok. Hello, Vina. Ayan mo. Agawid ka kuman. Ur-urayan da kadagiti agamam. Agawid ak tulang no pimanaw ni Alfie di Tabalay, nanang. Anya ka din day tangay bagbagaman ako. Saan ko ngay ayatan ni Alfie? Adan sa bali ngay ayatan. Anya? Saan ay apagsasaritaan tayon ti kasaryukin ni Alfie? Ngam apay akas tamit ti bagbagam. Adan sa bali akayat ko pakiasawaan, nanang. Anya? Ngam addan anak yo. Kat anak milata Basta agawid ak tunawanan ni Alfie di Tabalay. Kat ikuyog kung tumutan nga agawid di tatilalaki pakiasawaak. Anya? Di ka kadag pampanunot, Vina. Didak mabalin apilitan ang mga yat iti jakon ay ayatan tatang. Sana mabalin kararamidaw. Pinagandal min ni Alfie tapno maadaan iti trabaho. Kat ada pang biyag na kada kayo iti anak mo. Ngam kastakit din kararamidaw. Jak nga ruday ayatanan. Sa balin ti kayat ko ita. Agkasal kayo kan ni Alfie. Pagsasaritaan tayo ti panagkasariyaw. Manjak, ni Michael ti pakikasara. Anya. Awan mabalin ko. No talaga di na kung kaya't ti anak niyo. Nanang. Ay ayatek ni Vina. Nganjak mabalin ngay dal ti bagikan ko No di na kung kaya't. Basol kumatit di. Ngamin. Nagkurang ang iti panahon ko Ide kad adalakpay. Saan nga umdas arason day ta? Talagakit di asaan nga pampanunot day dyan nga anak ni. Di nala pampanunutan ti anak na am apektan. No pa'y kasta nanang. Jaklat abay bayan ti anak ko. Numanugot kayo. Alag ti anak ni. Pagsaritaan nyo anaimbag day takin ni Vina, Barok. Di mo mabalin nga alaan ta anak ta, Alfie. Agtalin na iti poder ko ni baby. Agpakpakasya kiti maudi akong daway. Barang agbaliw pa iti panggedang mo. Urnuson ta kumati amin kadata. Awanan ti rumbang ornusan ta, Alfie. Tanupilitok ti agsublikan ka. Saan tamot lang agbalin ang naragsak. Iso ala dingitak. Anyat plano yo andwa Vina, Michael. Ikasarnak ni Michael, tatang. Wan tata,
ikasar ko ti anak yo. Sige. Pagsasaritaan tayo nga roden, ti kasaryo. Diyak kaya ti kada ti anak mo di ti balay, Vina. Anya, kunak man no kunam nga ibilang maapudno nga anak mo. Kung kunak lang na jay, ngam jak pagan ano ti anak mo, ta saan mo ta nagtaon kanyak. Anya, Ibagam ka na ng kantatang mo, Taiwanan ta ti anak mo. Walo saan, itad mo iti pundo nga amana. kaili ko ti anak ko. Basit pa'y una ama isina kanyak. Diyak kaya't amaya dayo iti sidong ko. Makamu ka. Basta di mo namnamaan, ama ipatig ko ta anak mo. Ta saan ang nagtaod kanyak. Michael, kaasi ti anak ko iti bangi rasilid. Maikawa ama isina kanyak iti pagturugan. May mayat mo't lang no may sinan kan ka iti pagturugan. Sana nairuam ti anak ko. Kaasi ngagsangsangit. May ruwam to kunak mo. O may kakit eh, tapno maadan tamot tan iti anak. Jay anak ko. O sino tinapatpatid ka? Di anak mo, ano siya kasawam? Agpili ka. Tano pilyam ti anak mo, nasaysaya at lang agsinatan. Anya,